Om, goreng cirengnya kurang suwe om. Ya mentah om lah. Oke, selamat malam. Nimbun lemak selalu, salam. Salam nimbun lemak. Mangan cireng guys. Anaknya mangan pizza. Bokeh mangan nasi. Bulut. Nyong tawang tua ya. Ngalah. Nyong mangane aci. Anaknya mangane versi Itali. bukan Itali lah. Pizza sih ngendi? Itali. Itali ya, mangane pizza. Mana emang cireng pe kelulutin. Gaya-gaya mangan pizza. Kata-kata nggak tukang cirengnya mah. Om, goreng cirengnya kurang suwe om. Ya mentah om lah. Nyong bencet. Tolong besok diperbaiki ya. Tolong Besok yang bener. surat terbuka untuk tukang cireng. Gorengan yang di sebelahmu di kearan ya. Biasanya nggak kayak gini. Biasanya matang. Biasanya bening. Nih entah. Bang, entar itu ya kalau goreng lagi yang Agak fokus lamaan. ya. Dan tolong cabai. Asli mentah. Nyampe mentah cepet. Cabai nora pedas. Cireng nora matang. Nanti bau mentah ini. Cepet nemen yakin om. Mau pro. Buyah. Tapi tadi matang ini enggak ya? Sing juk juk mana kering lagi ya.